keep scoring there for URA. Emezano mushanju erukwenda season ya Uganda Premier League takazanwe rizoba timu ishatu eziri mu Sports Club Villa Vipers na KCCA zona zazino mugisha kusinga ekikopo bitu Vipers mu bahendera basingire ekikopo eki bempakezi bwanyima yo kugutura Busoga United agoli 5 arubusha acha St Mary Kitende abo murundo gwa mukaga. Golo za Vipers ezagisiya businguzi zaterwa Abubakar Lwala owateba golo ibiri Yuno Center Martin Chiza hamwe na Bright Anukani. Obusinguzi bwa Vipers bwija obwanyuma ya Sports Club Villa abantu barunde ekikopo kya league cyo kubanza omu myaka 19 kurema kusinga URA yabasinga gole mwarubusha achai wankurukukum. Golo ya URA yaterwa muzana Jibu Feseli. KCCFCO yahendera mu cyakabiri bwanyuma kutera Bright Stars agoli 5 arubusha ahachayi cyabo cya Lugogo. Vipers yahendera season erikwinganisa na KCCA obonero 5 bushatu bitu erikumukiza goli 10 rero Vera yahendera no bonero 5 na 2. Vipers hati naiza kuzokera Uganda mu mpaka za CAF Champions League season erikwijan.